4, 3, 2, 1 başlıyoruz. Dem baş, evaraş, temaşavanın hecam, mevan neca. Beri her tişti ez ve rezdarî sılav dikim. İro vakı onjî dibînin du mamosteyê min ê hêja mêvanê me ne. Em ê îşev bi wera li ser rojevê nêrîna hunermendan. Hunermend çi difikirin? Bûyerên ku li welatê me li dinyayê diqewmin, hunermend çi difikirin? Em dixwazin hindikî ser guftûgû bikin. Her wiha Deniz jî ê were niha, ew jî amadekariya teknîkî dike. Rastî jî vir şunda me wek hunermend me biryarek stan, me got em ê vê medya civakî hinekî bi awakî erînî bi kar bînin, ber ku wek hûn jî dizanin dema pandemiyê meriv nikare biçe televizyona, an jî çûyîn hatin tune. Em jî welatê me gelê me di demekî pir girîng re derbas dibe rojev têr û tujiyê. Me jî xwast em ê jî hin caran bi rêya vê çapemeniyê em jî li ser van bûyeran nêrînê xwe bêjin were parvê bikin. Lewma jî me îşev ev civîn plansazî kir. Vir şunda jî em ê wek hevalên hunermend tev çandê em ê hin caran belkî peryodik nebe jî lê em hin caran dixwazin bi rêya çapemenî wisa bi were nêrînê xwe parvê bikin. Mamoste Seyidxan xêratê, mamoste Xerifenî û xêratin ser çavara hatin. Niha ez dixwazim em wisa dest pê bikin. Em eger em hindikî yani dîroka huner û nizam siyasetê û çi em vana gelekî dûvdirêj dest pê bikin wê gelekî wext bistîne. Em dixwazin wextê xwe jî baş bikarbînin. Ji bo wê ez dixwazim ciyekî de dest pê bikim. Konjektûra ku dinyayê ez dixwazim mamoste Seyidxan û têkevî em dünya ku em tê de dijîn konjektûra dünyayê ji bo her tiştî yani em dibînin işte va çend salên 10 salên dawî ya jî 15 salên dawî 20 salên dawî sistemên dîktatoriyal henin. Sistemên va bandora xwe li ser her tiştî kir. Ser civakê, ser siyasetê, ser çandê. Di vê sistemên dîktatoriyal da huner çawa bandor jê bandor dibe. Meriv dikane hunerên civakî çê bike, an hunermend çawa bandor dibin, sistem çawa nêzîkî hunermenda dibin. Divî yani hindikî global ez dipirsim yani ne tenê li Kurdistanê Tirkiyeyê li her derê belku em dibînin dîktatör yani tu li ku derê dinêrî bazirgan bi dünyayê bi rêve dibin. Ser sistemê hegemonîk yani ne hercî herkes navê wan dizanin. Dixwazim tenê yani ev sistemê dîktatoriyal çawa bandorê li ser huner û hunermend de dike. Ben jî dibêjim êvara hemû temaşevana ya xêrî bê. Bijin mala wan ava Covidê jî derekranê jî biriya bername te me temaşe dikin. Spas dikim diğer ji bo vê amadekariyê jî. Rast e pir çi qasî global jî vê guman weke hemû bîrên civakê vê çawa bîrên civakê jî di bîr û hizra vê rastiyê de dahatiya xwe dest nîşan dikin û hinekî dixwazin pêşaroja xwe jî diyar bikin û ser vê bingehê jî nêrîn û armanc û da bikarbin bikêjine encamekî bi dest xwe vebigirin. Hem ji bo berjewendiyên xwe yên taybet hem jî bi gelemperî jî ji bo ewlekariyên xwe yên giştî û webertaybet jî di vê çerçeveyê de li ber çavadî kirin ve şopandina vê bêjin cihana me dikin. Rast e destpêka sala 19 heta bigîje sala 20 taybetî dawiya sala 19 şunda netev dewlet her çi qasî di weke pîroz hatine pênasekirin jî di rastiya wan de di heqîqeta wan de di rêvebirina wan de jî piştî radeyekê şûn de hema bêje mirov dikarê bêje ku dibin sêwana netev dewletê de êdî her nirxek ji bo civakê ji bo netewê
به پناسکرنا پیروزباهی ده لیدبن دجی بشارتی برجواندین دستلاتداری پیدا یعنی بجیم چاوا erkeki tarzı erkeki kotani bikarbin deve çava xaba parezi çava xabri ve de encam ede jinduru der ve beyte çava bikarbe yani bejim habun ekip dest kabul ama ev habun لسر پشتا نتوان سر پشتا جواکان سر پشتا گلان بیگمان برای بده بر اما دنجام دجی وقت کوبیجیشته همو تشتج بو جواکش و نتوی بن درشمی وسا مزنده هم مکازاگون چه دیکرن هم بیجیم بناوی دموکراسی عدالت حقوق هنر و چانده دما پیناسه دیکر دبن سیوانا مکازاگون این کو دولت و برجمندی دولت پارزی پیدا تم هافي تحكي زيادة نينا في حقيقة ده تجبر يجي بخارا بتشاني ده انجام ده دسبيكي ويدتر انجام كوجشتي ده نتو دولة بمكازاكون خا وبكرن خا ين 100 ساله بخارا قال قاريان المزن كريز المزن پیدا کردن هم دالي ابوري ده سياسة ده چانده ده هنر ده و هر مساجی لسر پارزمینه کودجیه سبب پارزمینه بهترین لگورا برشوندی سازمینه نتو دولت مکازاگون کوپره ودبرن جبری الیت که پیدا چینا الیت پیدا یا دستلادار پیدا تو برشوندی انجباتی و نتوی گرزیده پارا نه آنی و انجام ده جبخارا شونا عدالت حقوق دموکراسی بهترین پاراستن و خودی درکتنا سیستمی بخوا خسته روشه بیده خود سرجباتی دل فرض کرد و بخار ایدی اطاعتکاری خورا پیدا کرد بخار ایدی روشن تندراف خورا پیدا کرد یکو اف مکازاگون یعنی اف سیستما نپجراند بانا یعنی از بیشن برجواندی خود ایده ندید بانا ده همو آلین جیانه ده ندید بانا بگومان لدی جیبی تندرابی بیشم کشتن، بیترن، پفچون، گرتن، سرگون کردن، پناهنده کردن و قطعه کردن خستر روزه دیده. و حتی ایرو بلکی بهترین دست سال آمده بهترین بلکی اف رودانا نتو دولت اشکره با اساس. یعنی زیده وکا چه بیشم تازی هاته دیده. به چاوا خوار و نتو قو گلی خو جوکا خوارن. یعنی کردن قربان برجواندی نتو دولت همون نرخی مروباتیه. سخوازم بیشم هر بعد بینا وحتىش بناوی هاته پیناسه کردن یعنی هنرجی بناوی هاته پیناسه کردن چاندیجی و هنرمندیجی آنگوری و خمل و رودان و پیوان جیره چکرد فقط بلکی آستا گم گشتنی ده ایدی پرتشات نگوهرتن بلکی ایدیا گلوبالیسم کم کاری دکن 100 سال خواهانی که سفر در باز کردیا و پر بنا کوک در باز تبی ایدی هاو دکاری به برسوا دهاتی بکار بهترین بیشترش بود نتوی جواکه بهترین بکار به خوابا بکا و برجمندین جواک لبرچاوا بگری جوی دتری خال چکا تازی گرتیا خال بهترین دستلاتدار یا تازی گرتیا و همو اگر نجبو برجمندی دن کرنین مروباتی نجبو برجمندی دن ایدیجی که نکرهاتینه و وساجی بسر دادچه نهاجی بقول از خواستم معبرك يعني دمو دیروز معروف تنره işte Mözün ta Rönesansa Fransız'a anji işte daha berici her çıkan demek o Mözün diktatöriyel an zulm zede de be hüner ve hünermend hara reditine hara çareseri ditine ama da ve dünya konjonktüre konuna emteda dijin sanki rejim devlet emniyet devletin ve baskırın جخارا نگی هری قویم هنرمند چند یعنی همه تشتی خواه ظلم زوریا خواه بریا هنری به هنرمندان دیدم پجراندم به جواکی دیدم خوارم یعنی از تخوازم هنده که گشتم yani çima mubahsana te devleti kir و فرساوه دا اجبر کو حقیقتی که دیرو راستا جی دسپیکا نتو دولتی حتی ایروش بگو من تون نتو بجم تگر تجیبات تو چینن هایی که هم دزانن که سیستم نپجران و برجوادی خواهد دانه نتم هاتن پرچکانن و تم سر زور و کاتیا پیدا کرنه راسته لهمبری بینا بیگومان سرهیلدان چی بونه لهمبری بینا رافرین چی بونه لهمبری بی پشکتنی مزن بیواجوین روناکبیرین مزن رودانه دیروکه برده رودانه
yani belki numuneye kuvvede bizim işte sala 19 وكارونين ساسي راسته بلکه انتلکتویل روشن برا حتی مرودکار رادیکی سیاست مداران حتی مرودکار بیشه لیبرالان بیله ریتیجی وان سیستمی ظلم کار کویدی هاود کاری بودن برسه دو کرنان نابینده شورشک مزن رودایه او جبریوان روشن برین کوهنه کی به زمان چینا سردست مزن بودن انجام ده فقط دیسش بو برجواندین کوبک آردن نرخان bu Paris'in uçbu berşevendiğin netevi ucubaki bu Paris'in je sistemi devlet evidir. Ama şoreşi saçı bu ne? Der yağı jihane, İroş jihane ve İroş'u berdevam diki. Eğer İroş bir taybeti az bejim ne bir istiyor belki takı hariç yani o şahs ne bejim ama Rani entelektüel ravşan bir kesin ko sistema netev devlet de berşevendiği xana bini jisedi حتی نوتی کسی که مخالفه کسی که دیجبره کسی که الترناتیفه هم بکرین این خواه هم به پیشه آخواه و هم جی به تکوشین آخواه اما هم جی هنه اما رو دانه و بسردان میناک موساشی هنه لگرک جغرافین بیجم ارمینگاریه به جهانه تشتی و سافر پیدا بونه یعنی انجام دست خوازم بیجم راسته بلکه سریده هنرمندن جبرکو هنرمند حتی راده ای که وقت وجدان تنه پجراندن وقت انتلیکتویل تنه پجراندن بكرين يخاطن مخالفي سيستم ولا دولتي بنا وبرهم الخوش السربي حقيقة أباكرنا وصاص كرنا. بس هيكو أوقات هم خورتر من جشتن جيك باش يعني أو تكيليا دستلاتار اقتدار وهنرمند مثلا دما هتلر داجي هنرمندي هتلر إكتبار تشبكالي دخسته إيرو هم دبين أردوغان راجي سر استراتژی داره هری لیتن یعنی او چیزگیا کو نازد ام بیش یا جی دجوار ناکوکیه کی مزم یعنی اب دستلاتاری و تکیلیا هنرمند و چابه و چاو روشن هر دکانه چی بیش yani bu böyle karın bir mikrofonu tut bir kınca belki denk ne başlıyor ve mikrofon ne başlıyor çima ne başlıyor denk ne boştu be? yani ev diğer işte götürdüğü ev belki şey belki yürüyüş bu mekorda derbast bir devajoy diyor ki amdır ramışa kavusa bana rasta yani hatta kapır zırap nabara hünermend bu sistemi de haya hatta kapır zırap rasta belki de serdemen diktatörizmi de faşizmi de ji take kes derketine belki duruşmayın diktatörizmi avetine yani qiriyana debi kuşbu berjevan divan setrano avazu tablo ve nekşano o senfoni gibi çekirbe ama takene le ne xwediye ve bandora mezen kubuk arbin da hakiyet dest xwababikir ev hakikat şihe rasta ve tim bi tenha xamana ve numune te belki qal kirîro welatê me li Türkiye ji rewşekî sahe tudunere kesên ku dibin sêwana netev dewletê de hinekî xwe pênasey kirine ev jî aliyên xwe yê hinekî çawa bêjim netewperestî yan jî ez bêjim hinekî orperestî ji alîkî dîbe mirov dikare bêje tara nijadperestiyekî di şexsê ku netev dewletê birêve biriye û peyda kiriye û kiriye çandek li ser mirov û mirovatiyê peyda fers kiriye gelek kesan takeya şexseyan jî ev ji xwe re pejirandine qebûl kirine ev rêbaza ji ber ku pejirandine jî duruşmê wan jî ji diktatörîzmê yani îro hene hem stranbêjê Tirka henin mezên çê eniya şer peki ew şer hem berêkiye wek ez bêjim tişkî bêjim ger bindestan xizanan kesên ku bi rastî tekoşîna azadiyê didin ev Kurd dibin civakê dî dibin BKT'yê dî dibin rojhilata navîn de îro sistema nijadperesta ku dibin sêwana AKP de tê birêvebirinê bi nêzîkî çend hunermendan qaşo hunermend ez bêjim çûn eniya şer bijî şer bijî azadiya Türkiye bijî Erdoğan bijî leşkerê Bişko bibin Afrinê me bibin Afrinê nimûne ez bêjim bibin Afrinê me bibin Qamişloyan jî me bibin Başûrê Kurdistan çapık ji Daesh yere çet çay tere yani ev ava karasatên mezinin şexsî hunermendan de ji ber wê bêjim ev ne hunermendin mirov nikare bi wan wasifên bi rastî jî demokrasiyê wan pênase bike de hem alî hukukî de hem alî demokrasî de lewr ez bêjim
اوا بلکی بروز سوابجین بو بورینم کسین کو هینکی دوکتی ج نتا پرستی ردکن یعنی جی سیستم نتا دولت ردکن. Spas diken dakiki problem he kabloyu değiştirebilir miyiz? Galiba. Mikrofon değil kablo olabilir. Diğer mikrofonu alalım. Bunu mu? Kondizatör olmaz. Elde. Hani ben Tamam. bu mikrofon bozuk değil. Neyse tamam. Bu borun diye. Valla pıskırık yemeği tek yani mikrofon. Ben Neyse. bir bakayım. Tamam. Naha Mağus'ta Seyit Khan rastlıcı endeki bahsa diroki kir o rojava iroji ez dixwazim yani hindek şahs wek hunermend li hember dîrokê em bêjin berpirsiyartiya hember dîrokê yani sistem dibin, partî dibin, civak dibin, grup de hin cara xwe berpirsiyartiya dîrokê dibînin. Hunermend çixa berpirsiyarê dîrokê yani demokratê de derbas dibe alaka wî çi ye ya berpirsiyartiya wî çi ye gorek yani ne Mamoste Seyit Khan işaret kir hindik kes ne hunermendin tesadüfen buna hunermend navê wan hunermendin ya yetenekî wan deng e lê bixwe mêjî ne hunermendin ez behsa wan nakim rastî ê ku mere bêra bê hunermendî şoreşger hunermend ozan berpirsiyartiya wana divê li hember dîrokê hevê an çixas heye tune em rewşekê wisa da dijîn berpirsiya hunermend Kurd bi taybet dikanin vê berpirsiyartiya dîrokê baş bi kar tînin belkî dikanin hindikî behsa dawr dîroka koma berxwedan jî bikî ama dixwazim işte ew berpirsiyartiya hember dîrokê hunermend çawa bê bibe an nebe hindik kes dibe na yani hunermend dibe siyasî nebe nizam tevî gotiye wilo komîk jî dibêjin dixwazim vê mijarên dikî belkî em sor اجد بیم ایوارا و همه باش کسین مگردار دکن نام تماشا دکن برای زحمتی کی مزن و سلاو دکم اری ایرو جواد کی میو سای پچوک خواشک ام جد خازن ارنیت خوا بارا بخواد دکن و ام هیوی دکن و ام موسا حواله دیار دست بگی تجربه ام هیوی دکاربن دمین کرد داوسا و ام به آلیه چاپمنیا جواکی هم والا نیلن هم بکاربن باش بنرخینن سپاس بو اول سید خان نیکی بسا فره اتر لی بید خوازم بیجیم بری هر سیستمک yani bu sistemi hayanaya binir. Çi dibe bela bibi be bandura xo yani jibu berjevandiya xo bandure ki ali çandi yani şuara hunermend jî de afirîne şuara li gorî bim terza xo her sistem hunermend xwe da afirîne lê di destpêk pêkê de ez vê jî bêjim em dema ku nirxandinê jî bikin em ê tu caran nikaribin ji ber ku pirsgirêka me azadiye ye em ê nikaribin pîvanên ku yani rola hunermend de demam dinirxînin mere aynı pîvana ji bo hunermendên Kurd ji bo an jî hunermendên civakekî dinî ku hîn pirsgirêka xwe yê azadî çareser nebiye meriv nikare bîne yani wê pîvan ne wekeve bigire rewşekî me taybetî em wek gelê Kurd rewşekî me taybetî wisa ku bindestî ye çand jî bindestî ye bindestî bêtir yani qirkirin heye qirkirina çandî jî heye a fîzîkî jî heye a xwaza ye her alîkî da qirkirinekî bi awakî sistematik ev sed salin devam dike ve salên dawiye jî ketî wisa astekî herî bilin îca em yani dema ku em hunermendên Kurd binirxînin an helwesta hunermendê Kurd sekna hunermendê Kurd em girîng li gorî wê pîvana rewşa ewa pirsgirêka civakê wê pîvin ew pir muhîm e mixabin ku kesên wisa jî difikirin gelekê min yani civakê de çima rêya têkuşînê rêya dozê rêya dawa civakê ji bo hunermenda yan ji bo kesên ku xewek hunermenda dibînin ji bo pir kesa zor tê yani bi zorîkî wisayî ber ku
ام وک هنر دست بگی دم ام وک هنرمندین جیان دن نینن و جواکی دن ام هم عالی کی زور و زحمتی هست لعالی دنجی سیستمین کو بیم جیانی کی جدا perspektifi ki cüde zor dike heye. Yani de vak mesela minakin gelek hünermendin kuçune bu Türkan, bu Araban, bu Farsan ne? Ve asli xo Kurdin ev bine ama xara reyki ki pır basit değil çünkü hatta çanda mepi dizyanı. Yani bunu amurin asimilasyonu. Bu veji hünermendi Kurd be helvasta xo, be sekna xo, به تگیشتن آخوا روشی که خواهی یعنی زوریه زحمتیه خواهی که گرینگه ده همو آلی ده خواه برپرسیار ببینه به تیبتی ده آلیه جواکه ده یعنی مثلا ربره گل کرد وقت به سبب وصا نگوتی وجدان جواکه هنرمنده یعنی وصا تعریف کری او هنرمند اما کار خبات خود که او پیوان اوی گرینگ خواه وجدان جواکی ببینه اجا نهاد وی غالی دا مسئله وجدانی ده işte هنرمند چاوا کو perspektifin din tem berwana yani ez jiyana be sistemi ra her bijirim anji jiyana be xudi derketana li çande li diruke li civak xwa ez bibim hünermendê vêyekê an jî ez xwara bibim di navbera herdiya da yani ew di nav bêm civaka me de gelek heye bi niha sedan hünermend hene rastî gelekî dengxweş gelekî tenekî pir baş hene merav zane ku hêwanata huner heye lê aliyê fikrî de aliyê zihnî de tu mêze dikî ku yani tercihê xwe cuda dikî yani berpirsiyartê nagirê ser xwe berpirsiyartiya civakê ku evê çandê ez xwedî kirime ez mezin kirim eger ku teybetiyek min teybetmendiyekî min yani yetenekekî min hebe ez bikarim ji bo pirsgirêka rizgarkirinê azadkirina vê çandê yani pirsgirêka me herî mezin ew azadiye ji bo wê jî helwestên hunermendê Kurd di her alîkî da gelekî mixabin mesela bir salan be hevdira dixebtin ev bû 30 sal zêde 35 salin ne mêze bikî mesela derdora me heta gelek rastî gelek hesatên em xwe jî wisa bêm di aliyê dîrokî de di aliyê felsefî de di aliyê bêm tiştên nirxên ku vê şoreşê afirandine em tam di wê astê da nebûne yani me xwe tam pê nepîjandî me xwe tam pê bêm aliyê berpirsiyartiyê de erê fedakarî gelek jî heye ji bo wê gelek cara belkî bi henek bêjî nava bêm civatê di hevalê de hunermend de tim digot ya em mirovê di hunermend yani alîkî xwe rewşenbîrî têgihîştine bêm asûya bilinde ema mixabin em tenê dixwazin stranê bêjin ema aliyê felsefî fikrî hev stran rojekê dengê min ê xweş bê du roja sê roja ema ji bo ku binê wê dengî were dagirtin ji bo ku pirsgirêka me yî azadiyê bi rêva biçe û tu misyona xwe rastî rola xwe bilîze pêwîst e tu xwe dagirê tu divê alî da têr bibe tu wê alî da bi lêgerînên xwe bi helwestên xwe bi xwandina xwe bi lêkolîna tu girîng vê bingehê dagirê işte wê alî da em hunermendên Kurd yani serî de ji bo xwe dibêjim em hemû ji insanên rastî ji ewa me zeîf in yani hîn em li gorî nirxan an li gorî pêdiviya pirsgirêka azadiyê pirsgirêka şoreşa azadkirina civakê me rolê xwe hîn baş pêk nîne ez wisa zêde dirêj nekim ez dibêjim ji bo ew jî me aciz nebin temaşevanê me niha me nêrînê denizê jî bigirin ez dixwazim yani tu jî hindekî jin rewşa jinê de vê her dem mamosteyan jî bahs kir yani jin çawa ev sîstemana ev netev dewletana çawa bandorê li ser jin hunermendê jin dikin
باش همکر اری مرحبا جوارای باشه وانو سیستمین که کردستان دایر کرنه و سیستمین فاشیستن yani sistemin netev devletin o faşistin şey. O ev devletin faşist tene rengeki esas degrin. Yani rengeki din yani zamaneki din, zamaneki juda, oleki, baveriyeki, çandeki juda esas kabul nakin, o asimile dikin. Ev set sale ku çanda kurda, zamanı kurda asimile kirin. Civakçı bir konkujiyan bir jenosidan dervaz kirin. Naha iro bir tekoşina azadiyere mejiye ki nu jen çebuye. Bu bedelen geleki mezin peşle asimilasyon bu konkujiyan hatiye girtin le hinci berdevame. Meşa xebuna naha gişti asteki geleki giring o geleki baş. Zusa da bine. Xabun. Eri xabuni. اری Naha bin ser sekna jine yani jin çava bike sekna jine çava be. Seri da jin be buxa ev geleki mühime. Yani çalakiye xabuni pek bine. O be buxa yani Rengi jini derken. eri de rengi jine derke geleki. O dibin siyah zlama da nemine. اری Fikra xo tarza خود deniz mesela bim Nile Kürdistan'ı ji yani dagirkirina Kürdistan Evet. esin de ava jine dati bir haribedir Fatih. Rast ari. O gerek için yani bu tarza xo, bu stile xo, bu ekola xo bu Afrine. Evji geleki giringe. O bu yani ji peşnerinin civakin yani civaki peşveru da paşveru da rızgar bike. Yani tabii Ve ön yargı. toplumsal algı, toplumsal cinsiyet Öyle civaki algısından ya. ayrı. Yani gereki rızgar bike. Yani xo tevger bike. Ez Kürtî de olsa bir. Eri xod tevger biki, eri xod tevger Ben biki. xo bide. Yani Rost. Afsaz sala jine. Evet. Sen sala jine rost değil. Spas dikim. Disaciyaqa jibek dengi. Eri tamam. Meşe duyan Beji. Naha deniz karimey rejij dige. Eri kale. Perskirek lor derken. Naha hiç dixwazim çend divê xale de çend ez tüm persona ki hiç dixwazim Baş. Beji. nerxandinê bikim niki. Ve rastî jî nerinin giranbaha aynı zaman. Balam jî ev dikişîne. Yani em hunermend ez carna ser çapemenî min hindik cara got hindik heval gaydiye min got ku ya bame kî serê sibê raviye bûye hunermend. Rast em gelekî folklorîkin yani dengbêjî, çanda me vekî dîroka me bi rêya dengbêjan bi rê devokî hatiye rojeyî ro gelek tiştên me bi rêya stranan hindik ev boyarin serpêhatîn civakî ama niha di dema berê da hunermend dengbêj belkî zêde pirsgirêkê wan barê wan alî civakî da zêde tune bî ya jî ferqê yani bê nehesiyaneke berpirsiyartiyekê wan heye. Aslan hevqas. Hewqas. Rost. Eri. Ben ne ama mirov nikare biji. Xudî felsefe bûn, xudî evet mezin bûn. Rast. Helwestin erê. Ne em heqê wan didin wan lê Evet. ama lê roja îro bi tekoşîna azadî ra yani seknekî hunermend yani em bêdin şexsiyetekî hunermend jî bi şoreşê re da afirandin hat damezirandin Evet. û gelek kesên ku ji bo ku ev civak bi rûmet bijî çanda wê rizgar bibe ev berxwedana çandê bi awakî canfêdane bê îspat kirin wek sevxanan, mizgînan, serhadan, hûgiran canê xwe fe yani giring eva qet nayê bîrkirin di hadin jî wek we pênase kir pirsgirêka me azadî ye pirsgirêka her tiştî ye ê çiya û çem û civak û jin û erd û azman hemî pirsgirêka me azadî ye lewma jî hunermendê vê demê hunermendê ku xa berpirsiyartiya dîrokî dibîne xwe re dibe ez Kurdim welatparêzim ez şoreşgerim
دبا کرجی نبا یعنی از شورشگرم از آزادی جواکی دموکراتم بازم از هر اوی دمی تنی به دنگ خوشبونه نابه تنی سری سبه زورا به فرسند تصادف چه ببه مثلا و بحثا گل یعنی ناو بده نباشه اما مثلا بحثا ابراهیم تاتسست که نه yani مروه که داری دنگی تکنیکا دنگ دا بلکی یعنی خواهده دما دایکا خوبیه یعنی تشتکی پر باشه اما نه هنرمنده یعنی دمرد دکاره بیجه تالنتی وی yetenekavی دنگ گلک باشه جهر اما تنی اوا بشه که اما کسان نه هنرمنده او تصادفاً بیا هنرمند یا جی دکانی کنجکتور جدا بونا او نبونا آن هندک میجی وی ولات پاریزی ها بونا کردواری ها بونا او ندبو هنرمند یعنی دوا شرطین نتو دولتی که اما سیتون باز کرد پرسکریکا من هری گرینش از او ساده بینم ناکوکیا سکن شخصیت زنبون استرانی که هم دبیجن هنه گلک هنرمند از نه دبیجم همیان هنرمنده کردی استران دبیجه بحثا سرکاتی دکه بحثا گریلا دکه بحثا آزادی دکه بحثا امبیجن فلسفی دکه اما تنه وانا دستران گوتنی استران داد دبیجه یعنی ایکی جیر نوساندیه اما جیانا خود نه ولات پاریزه نه جواک غماویه نه امبیجن حرمتا خواهد یعنی او پارادیگما سرکاتیش با آزادی جنیج جیانا آزاد جیانا واک هف امبیجن آزادی چیه جبو آزادی چی بدل دخوازی مرد چی به دیروک زمان چان تشتین گردونی یعنی هنری نرخین گردونی جوانا بخبره یعنی قد علاقه ها برنینه یعنی ناکوکیه که هری دجوار ناورا ستران و هنرمنده یعنی هنر و هنرمنده اول پر تشتگی دجواره از دوی روژا دمین که ام دیده در باز دبن نه تنیل پارچه که هر چهار پارچه کردستانشی گوری نرنامون ناکوکی هری مزین که هنرمندین ما ام دجین دیده ایجی دیده یعنی ام گوری استرانه خواه گوری هلبسته خواه گوری هنره خواه ام ناجین و ناسکنن یعنی شورشا کردستانی چافکانیه که از تم دبیزم وقت چمه فراده نوا چولا که را در باز دبی یا جی گرینگ هنرمند لکلکا جوی آوه وخون و فکین هری خوشک بدن اما گلک لکلکا چمه فراده زوا بونه عشق بونه یعنی اوا ناکوکی یعنی نخوازم به حرمتی لهم بر کدا ای که بگم اما پرسکریکه که من اوسا های از اوسا دبیم اگر ام به چاره سر بکن یعنی و بحثا فلسفه لیکولین دیروک زمان و جواک بون وانا کر یعنی اف کماسیه ما او روشا ما هی مخواست از یوی بنرکن ام دخوازم ام دسا دروازم مجاره که دم ببن نها روشا işte بخوازم نخوازم جغرافیا که ام لیدیشیم جیه که ولاته ملیه اف گلیه دیروکی که ام تیره درواز دبن روش برچاوه yani Rojava kurda o Rojava hem siyaseti hem hünermanda edi herkes dileğa girtiye desteği onu ser dileğine le Kurdistan'ı dönere disa muhabın ev tişten ku seri kurda bir bela şehrin nafxoyan bejin nakukin usa berjevendin partiya u embejin koma u civaka baweriya disa دیره کو ام فرسندکی دیرو که بروینن یعنی ام تم هر کس دبیجه یا işte دیرو که خود دوباره دیگه جاره کردن وقت دست بکه 100 ساله 20 دا درفت چی بیه اگر ام یکتیا خود چی بکن اگر ام و تشتی بکار بین ام دکارن و 100 ساله پیشی من نبن کوله دجمنان نبن کوله وان نتل دولتین که باز کرد بلکه جاره کمینه او کسین دولتین که کردستان داگر کرنه راستیش آلوزیه که مزن ده هر ایله دادیجیم لی مخابن ام کرد او هشمندیا می خطری ام نابینن یعنی خطریا پیشیا ما ایلا گره چاکوچ سری مکوی امینه ام دمه او سر درباز دبن اگر ام ملی خواه دسته خواه بدن هر ام دکارن دجمنه 100 ساله حسابه کی بر رزگار کرنا جواکا خواه جوان بپرسن یعنی اگر ام کردستان جواکه کی رزگار بکن خواه رزگار بکن اول تولهلدان هری مزن جوان بوان نتو دولتا فرصت که اوسه اما ام ببینه خطریه اینا
خطری لباشور روش لبر چاوای یعنی مجارا هنرمند داشتن هنرمند کارن چه بکن به هنرمند کارن چه بکن ام و مجار مجی علاقه دارد که ام دکارن چه بکن فی تشتی ام چه واد بینن ما مستسید خان داماد تو وی روشی دگری بن مرجع که آنجا وی پنجره داشت شبکه در لی دینری تو چی دبینی چه بکن چه نکن چه بکن یعنی هم پرسکی دیجی خوده ایروش بلکی همو راگهاندن چپمنی به مجاره ده تبدیگرن براستی کرده هف بگرن یک رزیت نخواده چی بکن یعنی جوی به صدام ناکوکی مزون پفچون نافخویی هو وجی پناسکیر هم 3 ساله که شون خواه بهیلن و دستکفتین هیجی به گمان پشکیشی هزین دستلادار و یهدونوی که بیته کرنه هر کس سر وی بیرو حزرین ها دنابا نقاش و گالگالانده و روزانه لسر وینا آخافتن نرخاندن تینه کرن لی حتی نهاجی اگر بیرو حزرین من یعنی بلکی دیروکا مده بیاره مسافر قومینا مخابم رو بیجه سردم جی داگر کردونه یعنی وانه تب دولت کدروجلات نابینده لسر نگاری و آخا کردستان دستلادار بونه حتی ایروش تجارا فرسند ندانه کو هیزین کردا ریخستنین کردان سازی دزگین کردا ورنجام ها بود هفگرتنه که بنابی یک ریزی دست خوابا بگیرن تجارا دستور فرصت ندانه نه ایروش فاشیسم AKP و داگرکریا AKP نجی رژیمین بجم نجات پرست و داگرکریان وکا ایرانی یان وکا عراق حتی بگیجه سوری هم فرصتن ایروشی هزین اکونومیکی دنیای همو صابیجن تب اوجی شریک بنده هوا بنده به حقیقت در راستی تریونه دوی کاری ده بیگمان یعنی که سالا پرچه کرنا کورسان بگرن حتی ایروشی بردوام پروسیدورا سیاستی بلکه زمانه که دیب آوره و شکل کدی نزدیک دارن. نها لور بیگمان هم چاوا گل جواک دهن خالان ده هر وسط خود دست نشان دکن. دنگی خود بلند دکن هم بری باراستیا. بلکه دلی ما همو کردان ده به فرق و میل همو پارچه کردستان جروجلات باکور باشور روجبا حتی کردین در وی ولید دلی وان ده کردستان آزاد لید. هوا حقیقت که. 100 سالان هم حسرتا بیجی بلکه استرانات بیجن بلکه هم تابلویا چیدکن شانویا گلیزن سینمایا چیدکن یانجی نقاشات دکن آخرین هم تپوشینک بر بدیشه و که همو بیرنج باکی اما راسته تری نکریه و که بو خلیلچی پیناسه کر بلکه آستا تپوشین آزادی گو گشتیه ده بلکه هنرمند ندوی آسته ده بن لی تن دلیوان خواسته را خواست کرنه که حقیقت جوره ابجی چه بیجن خالقه تپوشینه یکو اجاق برو به تپوشینه و هودان دکاری بگیجی حقیقتی فقط اگر اینو تبتی وقت نمونه از بیجن میناکا باشور کردستان برچ عبایه اجبر کو پرچه که جی کردستان آخاکا کردستانه پشتی هلوشالنا دیکتاتوریزم صدام بشون در خطه کی گله کی زیری کده دسته کرداده او در خطه زیری دلی هر کرددکی ده حالی دخست و ها تبدیگریه پیچک بهنا آزادی دکاره بری خوب دی همو بشدیدین کردستانه و دکاره بر ربازکا کو بشندی شو خو آوا بکن چی بکن و جه سوده ور بدرن هفگرتنو بیکوینه که مزن بیتی چی کردن اف خون و خیال ده هست و رامان انسان ده در باستون سال سر مرا در باستون بنابه دستکفتیه که ده ایروش امنها قانا پرچونه ناقایید کد مخواه کردستان باشور آزاد کو چخوا کیفا یعنی هر کسی بگوت یا دلی هر کسی ده او هم او خونه هبود اما ایروش هم بحثا ورن برای چکه ندنه هبودنید بشید اوقات شکی هم نای پجراندن و نای تعامل کردن اما جاره که دست خوازم به تولرانس دیوان عرفات و تماشاوان عرفات باور بکن لگور شپاندنه که از دیگه اگر ایروش هر سال گل گشتی آسته که گل هر وقت خواهد دست نشان بکن میشه برای بمره براکوژی برای بمره چکا کل دی سینگا براده بیت تخاندنه
gel ve helvasta xwe destnîşan dike. Yani giştîne tava ku vê helwestê destnîşan dike. Ve bahwar bike ez bêjim hunermendên Kurd jî divê rastî de tev digere. Ne gunager. Eger îro şerê navxweyî ta radeyekê natêkirine jî înan dikin ji helwesta gel ji helwesta gel a dijberê vê şerî û Helwesta gel baş e ya duyemên jî gerîlayên Kurd şêrvanên Kurd naxwazin şer bikin. Naxwazin bikin. Belkî pir cara provokasyon çêbûne li gor ragihandin ve çepamenê gom dişopînin bi rastî jî pir hevdanên provokatîv hene li vê sazî û zanin ji zînê wer tê bigirin heta bigê ji vê pêvajoyê heta îroj pir provokasyonên mezin tê kirin û rast e belkî desthilatdariya di kesayeta PDK de PDK başûr de ku hin berjewendiyên xwe eborî û ticari li gel Tirkiye hene sîstema AKP hene ve îroj AKP ji vêne sûd werdigire rehet dewleta Tirkiye dagirke ji vê rêvazê baş sûdê werdigire ve îroj qedepê mecbûr tê ku rajê çekê dijî gerîla kar bîne. Tabii ev ticara nayê pejirandinê. Di vê sed salê de eger rêxistinekî Kurd bi navê PDK ku sedema xwe de hevqas can mal dane hevqas qîrkirin derbas kirine hevqas qetliyam jenosîd derbas kirine bedelê mezin dane eger îroj ji bo berjewendiyê desthilatdariya rêxistina xwe rajê çekê û berê xwe bide bêjim cihê ku pêş şervan û gerîlayên Kurd lêne evana ticara nayê pejirand îşte di vir de pêwîst e weke gel bê çawa xwedî helwest e pêwîst e hunermendên Kurd jî rewşenbirên Kurd jî xwediyê vê helwestê bin ku ew xwe em tim cara pênasek kirin bêjin em vicdanê civaka xwe ne ya gelin ya netewa xwe ne ya dahatû pêşeroja netewek demokratîk in pêwîst em di vê wextê de di vê zamanê de vê erka xwe baş cîbînin. Belkî îro zinekî rexneyeke narîn jî bikim li başûrê Kurdistanê sedan hunermendê me hene. Rewşenbirên Kurd hene. Gelek parçe meydî jî henin. Pêwîst e xwedî helwest bi rastî jî. Eger di vê pêvajoyê de em rola xwe û sekna xwe ya hunermendîtiyê ku em xwe pênasek kirin bêjin em hunermendin vê çerçeveyê de em rola xwe nelîzin û li hemberê vî şerê nerawestin û yek rêziyekî di nava gelê xwe û netewa xwe de pêşengiyê jê re nekin bahwer bikin em ê gelek tişta winda bikin destskeftiya wê winda bikin bê çawa îro dewleta dagirkerê Kurdistan Rojavayê Kurdistan destkeftiyê ve xwerekirina armanc ku têk bibe tasfiya bike îro li başûrê Kurdistan dest pê kiriye pêwîst em pêşî vê bigirin vê kebaxiyê bigirin da ku nirxên heyê destkeftiyên heyê çil Bakur çil Rojava çil başûr heta Rojhilatê Kurdistanê em biparêzin û vê yekrêziya bi navê netewê taybetî belkî em daxwaz dikin belkî em hêvî dikin car carna lê dem ew dema ku ji xeyna hêvîkirinê pêwîst e gavên lezgîn bê navetin û pêşî bê tê lêgirtinê bi rastî jî ev yekrêziya me di kesayeta hunermend de pêşenga xwe baş rola xwe bilîzê. Spas dikim Mustafa tu jî yani ez dixwazim tu jî nevne xwe serê mijaribê zaten xebatekî ji bo yekitiya netewî yekitiya hunermendan hebû Ewaz Seyidxan çerçevek danî ama yani em hunermend em ev siyasetê fêm dike yani berjewendî heta ciyekî yani mesela bahsa tekilî başûr û aboriyê Tirkiye kir yani heta ciyekî zaten kes nav tomet jî nabîne divê wan sistem bikin heta ciyekî sînorê ve bi dewletî re wan dikarin ev tiştên heta ciyekî ama ji wir derbas bûye yani hem alî sistemê de mesela xwe bi sistema Erdoğan û MHP ve yani AKP û MHP ve girdine êdî ew sistem jî êdî wê li hember tekoşîna azadiyê têk diçe yani ne ku em dibînin çima ev bahsa asûyê kir yani di wî asûyê de ew çawa yani hêzek an jî mejiyekî hişmendiyek xwe bi siyaseta dagirkerekî ve dike yek û qedera xwe jî nerdeyse bike weke hev ev yek
ایدنجی بویل گریده چاوا یعنی هنر جماعتا هنرمندان جواتا هنرمندان چما ما گوادن بحثا سیستمین دیکتاتوریال و تکیلی نابرا هنرمندا کرد tamam em vak diktatöryel binav nakin ama yani hünermend ne gözlük berçavki siyasetmedaran bu yaran nanere yani ve hünermend çuma denge var civaki betir nahi yani dema ravş hoşa aluzitine nizam tiştek tune ve demi ki herkesi betir denge hünermend de ama naha çima hakşandına kalki ha ya seri hakistine kumi ama yani merv dikane çavaş bir derkeme yani ev xabatiyen jibo yekitiya netevi aslında heyecana ki mezin çekiyor yani Evet. çünkü başvurcu rasti sinerji heyecana ki başa bu ev çima na her zede ev halvasta honermanda ve deme giringe çima nabe merv çima nabe Ez destpêkê de berê wisa bêjim niha gelek kes dema em wisa lewdirirdin evvela denizî nane li vir ew ku dema ew jî li vir e yani me dibe bana hunermendê PKK ne wek PKK xeber din rast dibêjin em vayekî inkar nakin bila gelê ji vekî bizan dibe ama em hunermendin em hunermendê filan partî ew partî nizam bi filan kesî re ew hebe em karîkî hunerê dikin hunermendin û vê bêjim pîvan di mesela netewî de çi ye hêzikî Kurdî dema ku aliyê dagirkera bi siyaseta dagirkera re bixebitê dixwaze bila PDK bê dixwaze bila PKK bê em li hember PKK derkevin Ayrı. dema ku PKK bê bi Îranê re bi Tirkiyê re Iraqê re li hember rêxistinekî Kurd an jî li hember destkevtiyekî Kurd wek Başûrê Kurdistanê ne dema ku bikeve nav hewildanekê em jî em Kurdin em ê rehet ji PKK yani li hember PKK min bisekin em ê wê jî rex nebikin em ê ev ne rast e tiştê ne rast yani pîvan hewa tekliyên bi dijmin re dema ku li ser hesabê hêzikî din bê yani ji bo tunekirina hêzikî din ji bo ku ez bibim desthilatdar ji bo ku ez bibim nûnerê Kurdan ji bo ku ez nizam bibim çi evan ne siyaset e Bu buraya ilk şey dibêjin evdar başvuru ayetê me on hêzê bakur nerin bakur bila herkes yani ji xara welat par kirine yani ama bila Yani wayî bu şey- erê dema ku netîkî wisa hebe bila wê ku jî hatî bila bi dengê bilind ji gelê Kurd re bêjin gelê Kurd tu cara wê siyasetê qebûl nakin yani ji xwe ew dexwazî dolaylı yani be erê ew jî Wisa dexwaziyekî erê ew jî dexwaziyekî bim dagirkeriye niha al halî şengalê mîze bike li Rojavayê Kurdistanê mîze bike li Rojavayê Kurdistanê wisa bûye ku li derîkê yek nikare yani serê xalber tiştekî derxîne çeteyên dünyayê hanîne hatine pê dixwaze biçewsîne her tiştekî niha dixwazim çi bêjim orada ki hêzikî li hember hêzikî Kurd li hember hêzikî partiyek dibe rêxistinek şi dibe bila wê eger ku bi dijminê gelê Kurd ra bi dagirî bi taybetî jî herî bêtir dewleta tirî yani siyaseta Kurdê baş zanîn dewleta Tirk gefa herî mezin li ser 4-5 Kurdistanê çima ew dibêjin eger ku li ser heyvê jî destkevtiyekî Kurd hebe em ê herin li wir bela koneki Kurd li Evet. Afrika jî bi terin xira Noma hali durnine sala 2017 serdama referandumê de. ha yana ew referandumê dihol berçavê me hetin niha niha em vayê aliyê siyaseta Kurd vê yekê baş zanîn yani hiç me baştir zanîn ama siyaseta Kurd di afirandina siyasetê de çêkirina siyasetê de behsa hunermenda kira hunermenda çima nikanî rolekî xwe yani çima rolê xwe anîzin niha ez bu hemû aliya dibêjim yek alî jî ne ama tu dibêjî em hunermendê pekê ne hena jî dibin em hunermendê qedepê ne yani ez belki ev dibêjim hunermendê kê dibe bila bibe Kurd yani ku Kurd e em di rastiya kurdewarî xwe de em vayê wek bim wek kurala felsefê kurala siyasetê heve
Kurd sebeba ku nabin yek ji ber ku nayên cemevdin. Ama siyaset godar nakî. Yani not li gora min bi taybetî diva evên dawiye de ji bo ku ez dirêj nekim kin dixwazim çend tişta bêjim. Diva alûziyên dawiye de her ku diçe li ser çapemeniyê li ser bim çapemeniyên bim ên hereketa û aliya wisa hember ev de tûj bûne ez dema ku godar dikim xwe şerm dikim. Yani insan merov ji ber xwe başer dike. Ama Kurda wisa heq nekirî ku em rabin hember ev de wisa sûjid mezin bêjin. Me gelê Kurd 100 sal bin dest de heq nekirî ku siyasetên wisayî pirî erzan ku derî ji hemû bim îtan ra mîtan ra nizanim ajan dere ra vekin ku robro li ser her dere hew wî sûjdar dike. Hew wî sûjdar dibe filan fermandarê eskerî dibe gotî bila serok ew bide min ferman bide min ez ê di nava saeteke de nava 3 deqa de ez ê xilas bikim. Êdim gotî nizam ez ê çi bikim? Pişre mizetekî ku di bingeha ve tiştina gişkada em gişk ji divê alî de germ dibin ez bi xwe min lêkolîn kirî tiştekî wisa nerast bûye. Nerast bûye ama gelek insanên ku hana naxwazin şer çêbin bîle hersa xwe hember vê anî hatine wek ku swekê rast e. Niha divas bim ev çapemenî sosyal medyada li ser interneta di televizyona da bawer bike hew qandera grûpên ku tişta tevl hevde dikin hene ku bi me gişka jî didim bawer kirin ber ku dewleta Tirk dixwaze vê şerî gur bike. Em girîng neyên wê lîskê. Em girîng neyên wê lîskê. Ku çi dibe bila bibe pîvan heve em yek rêziye xwe em li ser çi dikarin li hevde bikin em li wê li hevde bikin. Yoksa gelê Kurd siyasetî ki wisa qebûl nake. Siyaseta ku em warin tim ji hevde perçebin. Em tim ji hevde Xwedê em wisa çê nekirin. Xwedê em çêkirin em Kurd çêkirin. Yani wê bêjin. Ji bo wê jî em li vir dubare dikin. Hunermendê Kurd jî. Yani kîl kucan ew ê dibe bila wê bêrî. Kî çi dibe belkî minik dixwazim tenê serê xwe hereket bikim. Bi tenê bila arman kî çi hereket dike bila wê tenê armanca ew be. Armanc em dixwazim aştiya nav gelê xwe yek rêziye bila rêya yekîtiya wan tevî xort bibe em ji ber xwe ve êdî şerm bikin. Em Kurd nebêjin yani dostên me ji me re nebêjin ya 100 sal ne hûn nikarin bên cem ev de şêwirkî xwe çê bikin ya şêwirkî xwe dijminê xwe re bêjin ya tu min hember birayê min nikarim kar bînê. Hewa xeta minî sûr e. Divê de hew qas. Yani Mahkeme spas dikin deniz ka servê alûziya başûr çi bibêjî jin çi bikin yani tim em dema mijarekî da diaxivin hindikî alî jinek em dixwazin nêrînê jinê jî naxwazim ji ber jinê biaxivin dikarin ji bo vê alûzî çi bêjî jin dikarin çi bikin hunermendê jin ji bo alûzî başûr. Li gorî min hebûna PKK li rojhilata navîn de faydeya xwe herî zêde ji bo gelê me başûr heye. Ji ber ku wan diparêze yani ji her kesê ji her xeteriyekê gerîla wan diparêze ji ber vê ki gerîla yani giring e hebûna gerîla li vir giring e. Me li Şengalê dît me Maxmûrê dît li Kerkûkê hewlerê jî dît li Xurmatwê Herleri gerîla ew parastin rast e. Niha bahsekî şerekî navxweyî dikin. Ya ji hindik kes dibên birakujî. Erî hindik kes jî dibêjin birakujî ez tevlî nabim. Yani li gor min ew şerekî ne birakujî ye. Ji ber ku ji aliyê ki PKK aliyê din de jî dewleta Tirkiye. Yani di vê şerê de eger hêzekî Kurd li hember PKK alîkariya dewleta Tirk bike ev îxanet e. Ev dibe îxanet û tiştekî gelekî şermekî mezin e. Nikarin navekî tindê. Erî rast e. Rast e. Yani nikarin navekî denşera çêvekê tu bin ne nîvxwayîn nizam nîv çi.
کی دبه بلا یعنی کی علی کاری بی Ez bang dikim, ez xazım bang dikim, bu taybet ji bo jinan, ji bo jinên başûr. Ji ber ku jin em hemû dizanin ki li cîhanê de yani Usayê jin qet şer naxwazin. Ji ber ku yani zarokên dayîkên tên kuştin. Ger şerçê be zarok tên kuştin. Yani ez xazim bêjim divê hemû jin taybet jinên başûr, jinên hunermend, jinên rewşenbîr bi dayîkên yani jî dayîkên şehîdên pêşmerge jî bi dayîkên Maxmûrê, şehîdên Maxmûrê bi hev re yani destê xwe bidin hev û bi hev re hember vê îxanetê bisekinin. Dengê xwe bilind bikin. Ew mühim e yani gerekî jin berqedin yani. Gelin devlete Türk ji başûr derxîn yani. Ama rastî jin yani dayîkên şemiyê hebûn bakur Yani dayîkên aştî heye. Yani li wir jî dikare hêzekî wisa derkeva ortaya. Yani mesela beri dur Rojavê Bakurê Kurdistanê Amedê bi hezara insan derketin dijî vê rastî jî vê xetayê xanetê. Mesela başûr Yani elbette başûr çiman nekir. Mesela Mamcî ew Afrikî de em jî ji Awstral Antarktîkî neqe. Yani me nijadek heye, me çandek heye, me zimanek heye, me ernîgariyek heye. Bêgumanam Kurdû Kurdistanê ne. Yani ev parçe min evê ev tapoyê çi ne? Yani eva zihniyeta netew devletî bûyînê ye. Zihniyeta netew devlet bûyînê 300 sala ser bi robatiyê zulmekî birêve. Herçebûyînê birêve. Civaka xwe dixwe, netava xwe dixwe. Me gotiye dî her kesî dixê dûvikê xwe. Ev relî bo berjewendiyê malbatekê berjewendiyê partiyekî tu Kurdistanê bixe qurban û Kurdistaniya jî bixe qurbanê wê evana tiştekî kirete dîrokê de nehatiye pejirandin kes jî qebûl nake. Ji ber wê jî yani eger vicdan tevbe eger mirovatî tevbe pêwîst e pêşiya vê bê têgirtinê. Bi çi? Bi helwestê, bi sekna xwe, bi rastî bi rêxistinbûyîna xwe, bi yekrêziya xwe ancak em dikarin pêşiya ve rastî ve vê vana xwe birwekî dî bi slogan û duruşmeyekî jî naçe ser rast e. Rast e ez jî vê mijarê dixwazim çend nêrînê xwe bînim ziman. Yani wek Denizî jî got yani rastî hebûna gerîla wek tiştevanekî ji bo yani gelê me başûr dikare pişta xwe bide çiya û gerîla. Çarbeşên Kurdistan. Evet, çarbeşê Kurdistanê jî yani yani gel wek we jî got yani bi hezaran şehîd dane li were li her kevirekî bostik axa başûr bi xwîna pêşmergan bi xwîna gelê me başûr dane niha eger pêşmerge an ji zarokekî ciwanekî xortekî pêşmergekî Kurd rabe li hember me got ji bo doza Kurdistanê kî şer bike dikeve nirxê me herî mezin şehadet e. Niha Kurd li hember pekekî şer bikin wê çi bibin çi navê lêkin li hember Kurda şer kiriye bûye şehîd yani çawa bibe yani wisa nakokî û yani rastî jî pir xirab me ez wek hunermendekî şerm dikim yani dema ku dibin îtîmalekî şerê navxayê heye em nikarin nava elemê de serê xwe bilind bikin yani rastî şermekî eyîbekî pir mezin e lê rayedarên tekoşîna azadî jî pênase kirin gotin ku yani li hêlekî tê jî got gerîla yani şer nakin şer naxwazin gerîla rastî naxwazin lê li hêlekî din lêger û tevgerekî ku li dagirkera ra li hember gerîla dixwazin têkevin nava şer ava Semê diyar bigore tişkîlê me bîlate îna bawer bikin çi serdama ku dagirker lawaz bûne ku îro jî di kesayeta AKP de sistema AKP ber lawazbûyê tê çûnê di çê serî va rêbazan ve Kurda dike qurbanî. Rast e rast e ez dibim yani eger yani gel dikare vê pêşîlê vê tiştî bigire dema kingî bû 2000 çend bû dema Bamernî Amedî tankên Tirka hatin devlet gel pêşîlê wan girt
رهل شلادزی راستی مینا ره 15 طبق خورتا yani karakola Türk'a imha kırın yani lehember dagırkari derketin yani ev hişmendiya walat farizi gredana ahil başur ji qiyme her çıkaz hendik nerin wana dixwazin beravajî nişan bide newsay grubun menfaati her newsay geleme başur yani hevi mecmezinin tane gel dikare vak denize gujin u gel dikarin ve taybetijin peşil ve şerri nafxayı ve ihanet yani dikarin bigirin ez de bir ama vak vaji gut hunermend dikarin peşengi bikinci bir tiştira dengi kadarın strane ki bejin sloganı ki bejin gotune ki parve bikin yani gringa dengi hunermendan derkeli herkes nerine habeje peşnare mecusay emedi giştin davi ez dixwazim her davi ne tane mücareke de her dükkanı yani banga ve gotuna ve davi dükkanı da Ali Hüneri davi Ali Roje ve davi an Ali xabata hunermend an xabata xoda her iki ulu çen gotunu davi bejin em du strana bejin Emez diğer spas mecbur meyvan ajiyuk tamaşavanı mecib tabi kilip sabrek ilmek ve darkerin tamaşa kirin استخوازم ده بیجیم راست belki herkes pediviya muhtaç belki رو bandana ejbo civaka xwa netawa xwa bu birin civaka xwa bandikin az vaha بیجیم vak bandiki jibi nezuye komro peşya rastici ve xateriye bidre keyni teriye kedi piyüz defu belki رو نخوشی صدام کدیاب کرونا ونزانم چیزام شکت روجا بدن بگو ما نوجی بلکی صدام کدیه اللي از بیشتر برای واجبه چیز برای دی پیوسته کو کردستانی و هنرمندین کرد و که گو اولی خیلی خنگیجی پینا سکر و گوتنه کی جی خود جسترانه بدتر مهنه کی خواه بنگاه خواه هبونا خواه براستی دست خواه بگیرد ام زانبونو ببرامانی ام هنکی خوا راپچون خوا آوابی کی او دو بیست ادم خوا می بکاربن گلک تشتی باشترین جوا کرد نتوا خاره بکن ام پیشیا فان متروشن خطرناک ین دیروکی جی بگیرن به هر وسط خوا بکرنا خوا به زانبونو به هنر خوا و به آفرینیری خوا از دبیجم گرک ام همو کردستانی لحمو بشین کردستانی و دروی کردستان حتانی روسیای تو گل کاریان مزن هنه رو دادن de coğrafya ve cihanede teybetici rojlata nabine پیوسته کردستان گل کرد هر واسطه خود دستی شام کل هم بری و روشا پارتیا دموکراتی کردستان عراق و بویرکی دستی شام بکی هر واسطه yani işte Kürt tema bijim o banki kimin evi yek خونه پشمرگه خونه گریلا خونه کد به بلاوی وانا همو زارین وی گلیم جبو ما همو یک او گرینگ جمیجی خواهی سیاسی فلسفه خواهی سیاسی درخینم کو کردوارن هم بره بشر بکن امجی ادیب آقی مدنی دربازی دناو جواکین مدنی دا ام ببین اندام و جواکین یا دنجی هم بانگامنه هم جی رخنه جغینی پدکی و پککی همو پارتین دن همو پارتین کل کردستان یعنی نظام مانچه کن acaba به هلواستی کی اپورتونیست دخوازن کجان عالی خواهی وقت بیم 100 سال کوچه بوده نهاجی دخوازن مصابه کن یعنی هم قد خبر پرسیار نبینن هم نبیشن ام اینسیاتیفا چه بکن ام بکن روش کی یعنی ام بکن نو حولدانی کی کو بلا تشتین وسا چه نبین اون چه بود باکور هندکی پارتیا yani پارتی کردستان تیره ناکی از دبیجم چهار پرچین کردستان از بحثا چهار پرچین کردستان پارتین دندکم چما اینسیاتیفین مزن زختین مزن لسر هر دوالیا جیناکن کو بلا پرسکریک به دیالوگان به براتی به رنگین سیاسی ورن مدنی ورن چهار سر کرن
herkes مرا دبیجی مثلا او پرسیار ور روشا به انسیاتیف و هنرمند او بون کواچاوا کرن سیاست ناکن یعنی سیاست ام هنرمندن ام چخوا دنگی خوش بلندکن ما هر یکی ناوک المدکن جخوا یعنی به منطق سیاست ها کرده و سایر به منطق مرتبطی هنرمنده خو میزدکن کوچاوا دکن دنگین ما وقت داره برنامه دا بخباتان گلک جیاجی مکر اما راستی جی گوه خانادن ما پارتی سیاسی جی کرم خواه اینسیاتیف خواه به حولدان خواه مزن بکن بلا خودی نکی بلکی وصا مزن جاردن بسری مدانه ام 100 سالا 21 اولاد برز و حرمت و حماس لاوت کن اجد خوازم بانگی کی بکم از همه گل کردستان را سلاو رزی خود دشینم به تایبتی روجهلات نها لهمبر و بویاری خطری مترسی که باشور روده نها ایه باکور دما دنگی خود دردخنی گل اونا بیجن اوان آلیگری پیگه کنی ایه باشور دما نظام بیجن چی بکن سری خوراکنان بیجن اناج بیجن روجاواج دیاره اما گلی می روجالات دما حلواسته که نشان داده پر بالکشه اگر اواناج د شوپینگ گلیمه روجالات لهر دری بلا دنگی وان در که بی روش دوی پاندمی دا دوی دما کرونا دا امزانو چه لی اگر میتینگ اگر چالکیه که گل روجالات چه ببه اگر پکیکه شاشه بلا پکیکه لهمبر حلوسته قوسا در اگر پدکه شاشه لور بیجید راستی حقیقت بو آنا چاوه اوانا لورا دنگی که بلند بکن رسمه که دیار بکن و وک حکم وک قرول یعنی وک بیجن کنسیا کنگره نتوی جاودری برگو روجالات لور جاودری دیگه راستی جی حلوسته وان پر گرینگه از سلاو رزی خواجوان را دشینم امل بندا دنگی وانن اوانا مینا کنگره نتوی بریاره که بگیرین حلوسته خود دیار بکن کی شاشتی را بیجن شاشه راستی رجبه راسته ام دزانن لی تنی چالاکیه کی بوسا گرسهی گرینگه از بوسا دفکرم سلاوت مجلس همو گلمه هر چور نه همه سترانه که دو سترانه از بیجن ام برنامه خود داوی بکن میکروفون دنگ دگره بلا اول نزکی و بدستاشی دنیزی باز داد شو اونه سورایی dumanları erdar Velat girdi mina perdar Mişo dumanları erdar Velat girdi mina perdar Gurmin berfu bara Evşi bari kulu derdar Evji mali kulu derdar O elbati bereketi Fehmademez bereketi Yeterar memleketi O elbati bereketi Fehmademez bereketi Fakir terör hareketi Mecnun
dumandıha Tarihli gerçendi bana Devmiş o dumandıha Tarihli gerçendi bana Pelen Dicle fera Fakir Teyran rasti beha Fakir Teyran rasti beha O enatidir beketi Hem varmaz bereketi Fakir Teyran reketi O enatidir beketi Hem varmaz bereketi Fakir Teyran reketi Kam stranek din jî bo xwînûna em xatir bixwazin. Ki canıyım bêjim? Law jî ji bo welat bê. Te nizam çi hazir kirîbû. Mazıra ki o kavul ki can dibêjin em mikirin bêjim. Yan jî bes nizam nizam. Ana mi stra me gom du stranan bêjim. Evet. Sêtwana bu strane mamosta aram bêje ya. Hem havra bejine. Tamam. Yani şunu zanım ya Mustafa ki takala bekir. Kamili zozarımız bejin. Az bu oku. Şöyle bastım çabasında diyor. Milli zozan o bemeni rekenya Tabi azmana şevka fedai Milli zozan o bemeni rekenya Tabi azmana şevka fedai Kulle gazi ger men hatemanyay Ezdekim herim yâremin ranayı Öyle gazidir min hateman yay Ezdekim herim yâremin ranayı Gani bulgulin orta çiyanda Dünya bu zeynet Tavka şahiye Gani bulgulin orta çiyanda Dünya bu zeynet Tavka şahiye Gölgellekene Tevhide zeyran Ezdekim herim yardım ranayı Gülgellekene tebiatta seyran Ezdekim herim yardım ranayı Bu xatirê we hûn her evin spas dikim heyyanî heftek din an her roj din em dîsa wisa bernamena berdewam bikin. O hunermendî din re. û gelek hunermendên din yani em her kesî dixwazin her kes bi warê fikrên xwe bêje, hunera xwe bêje, stranên xwe bêje. Diva dema pandemî. Erê diva demê em web tenê nêl. Spas dikim. Spas dikin şev baş. Spas deyiz. Spas Mahmud. 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 Mahmud hocası.